На телекомпания сети Ирштоны вокалон телепроект Ажармаш баракотта ехуждарым. Салдар майражманеш волыштадун кордрашид курдячын адымы жарым машаранчу ахамтыкаягурым. Аркашты басархай той кутфалтар чунавтыха дахур жарык кынжыты. Фыцагов жаран капхантам шакурдя травдишым марбасыд шадав фанзай адаймагай фулдар. Фала дарттыр фанда гакут той штамтым. Ардак финал мараздыштырмаштар ахшардаш адаймаджым. Каромбаттан та финал умархай той дашай. Ама сына хожа жарджыта кот той. Адам жардата балха той фаласын шарах зинадан архчи котта удоны жардахутты мабаса он ансон науд. Жюри вангтолштыр хашабардуд. Ныр ирыштоны ногшталы номчи хашсан. Важиты залина унай разурзан. Сагат Ирыштоны буламарх жбарагиш. Годи саты влада. Таманта калга айф калашай адамы жардатам фандагыш шартта. Ундондарын аккагаргыш коттой. Асыр кашты тыхай кофе кыштауыд годи саты влада бирана куды котта. Ныр шепы тыхуждар куражын, одек ақсафты тыхай мид был ходгая аркуды котта. Жарын рагай дар бира варжы. Куджавы автомайы насыр каштратта фидам матыхта. Ыжын қалдарына уттан олақ иш заушузынан уй. Коронманым заштан ода зыкай камрав дисышты жағға. Мен болтамам курбаж ғортой, ама мінарфа таканын курайды той одмақ иса ямончындар никай хуттон. Асы антыш динадыл чыжг ырлауым манақавым. Умайын нывш бавар той жюри ваңктадар. Я айып қалашанын жюри ваңкта акка гарғыш коттой. Ама ныр күржағынс автомай кадар хайджыта ювылдар тоқчыну дышты, оттар фашмон нафа коттой. Тенг мазарда боруқси сыманами софта бира, авзунг, курдиочын фасиват. راستونه که زبون نوت تنوین قل منم شگیس وی برش فسیوت می کدون فنده زارن کدون زارن چافت رسو تینگزن راو زارن آبون چی سو خوز دروی مثلا مزر دزاغه شمی آیواده ابخنتم شس خیزوینه شمی سخی شاردش ساروی ویس مزر دزاغه Жюри ваңктын хаштам гашка домын таша хашт канын удижын. Архайық қуама ырмашт хоржна жары дайд. Сыдархин зинадай анаман қуама барагдар тайд. Конкурс архай той ана жары най сарын чина фаражы ахамта. Шакурдяч бараг канын мафадат ратта сагат Ирыштоны культурон қапариштан ахушы каныны фонд. Яражам онак абайты Светланайын хаштам гашка вокалон конкурсан удиш тырахадын зинад. Ахам фадатта орахтар канынан та дартырдар архайзышты. Фашива далы хужоншты. Фала юлдар агарон курдяты хисаутты. Тынгма фанды фиден салчидар баржон капхантам куш хижид. Анамангайна жардах шайтта. Не бамбахшсынан архайджатай манио юта удышты варжондар. Мамагашка жюри вангтарашт хацакташ коттой. Тынгықшыш гон мыну. Махан штыркада акагу ахан проекты кай архаям. Дартырдарын қалма кашым. Жюри вангтай волдайма архайджитан аккагаргыш коттой телевизор макашчитадар. Удона нот бар СМС қошынганина жыруажы курдятчындар архаяксам чифа кашт, улш қалашканын. Автомай адамы жардата балхат тахушар Ирыштоны Падзахадоны университеті студентка Джиот Люба. Шхоржақчынай коттой сертификат фанзай миншомай. Усы фараштай шпайда кангаяныр ябону бал саса онындар баштама. Яхикадан бафанда урдам. Масарда фыцак хатма бон фагн хашта шарынну. Кат захарах штан водман абонын каранта мажарда байзак коттой. Жағын штыр бужнық чиму қалаш котта. ЕСМС кушынганинакта чине вғау котта. Волдай бужнық мафанды жағын схинвалы сарджитан. Кай жарда тамылрыштышты удонан шеп патандар. Мазала ражджитын хаштам гашка ыркаш травад волдайсымы дишаг. Анқалдар наудышты авто парахат узануй. Конкурс рваджыш барагышты аргоншт алыта. Тахт шахи концерти машажарджыта адам рағма кайхастышты. Улды жарды кагдар ничиканы. Уажиты Залина Бигатыр Оксана Габуата Артур Ахам хабарты.